Grad Loznica sa svojom okolinom poznat je po mnogo čemu. Kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji, ovde se ljudi najviše bave ratarstvom, stočarstvom i voćarstvom. U ovom izdanju emisije Bolja zemlja donosimo vam poljoprivredne priče iz ovog kraja naše zemlje. U ovoj emisiji gledat ćete na koji način se proizvodi kozji sir, mleko i surutka na tradicionalni način u Loznici. U Tršiću žene iz udruženja Mina Karadžić vunu od ovaca ne bacaju, već koriste za pletenje, pustovanje i izradu različitih predmeta. Govorit ćemo i o poljoprivrednim potencijalima ovog kraja Srbije i davati savete za gajanje koza, ali bit će reči i o ratarstvu, voćarstvu i pravilnom korišćenju agrotehnike. Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice, govori o razvoju poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda je jedan od 3 stupa našeg razvoja pored industrije i turizma. I ako imate u vidu da je ukupna površina naše teritorije negdje oko 612 km², a da je nešto više od 1/3, tačnije 34,8% poljoprivredno zemljište, to je negdje oko 21.000 hektara. Po popisu iz 2011. godine u principu 24% stanovništva se bavi poljoprivredom, što je negdje oko 20.000. Ono što je možda problematično što je prosječna površina poljoprivrednog zemljišta po jednom domaćinstvu negdje oko 2,3 hektara. Ali to ne mora da znači ništa loše, jer imamo dijelove poljoprivredne proizvodnje koje u plastenicima, kad je gajenje povrća, vrlo može biti profitabilno. Inače, što se tiče glavna proizvodnja ili prioritetna proizvodnja na teritoriji našeg grada su svakako ratarska proizvodnja i tu je negdje žitarice zauzimaju oko 58%, ostalo je negdje krvno bilje oko 15% i industrijsko bilje oko 6%. Naravno, sa ratarskom proizvodnjom nekako je komplementarna i proizvodnja kad je u pitanju stočarstvo. Od davnina je na ovim našim prostorima najviše zastupljeno gajenje stoke, to su svinje, ovce i tako dalje. Kad je voćarstvo u pitanju, ono je zastupljeno negdje sa procentom otprilike oko 6% i standardno se ovdje najviše gaji šljiva, zatim malina, kupina i naravno drugo voće kao što su ostale jabuke, kruške i sl. Međutim, grad Loznica, ono što bih trebao da poveća, to je da finansijski pomognemo navodnjavanje. Mi svega navodnjavamo negdje oko 1/20, ukupno negdje oko 1000 hektara, a imamo 21.000 površine poljoprivrednog zemljišta. Inače, mi smo poznati kao grad koji u budžetu izdvaja značajna sredstva za podsticaj u poljoprivredi. Ja ću vam samo reći, kad su u pitanju nabavka mehanizacije, priključnih mašina, za nabavku plastenika, staklenika, za nabavku sadnog materijala, za nabavku sistema za navodnjavanje, za nabavku mreža za senčenje i protivgradnih mreža. Zatim, iz budžeta se izdvajaju sredstva i za osiguranje poljoprivrede. Tu radimo nešto slično što radi i država. A ono što još izdvajamo iz budžeta, neki 20 miliona, to kad su u pitanju konkursi za mlade poljoprivrednike, zatim sredstva za kalcifikaciju zemljišta. Tu još možemo reći da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede radimo i na uređenju ovih atarskih puteva, što svakako značajno znači našim poljoprivrednicima. Tako da u prosjeku na godišnjem nivou izdvoji se negdje oko 50 miliona za podsticaj poljoprivrede. Šta bi bili onda brendirani poljoprivredni proizvodi iz ovog kraja Srbije? Ako znamo da pravite dobre voćne rakije, naravno gastronomska ponuda je šarnolika i prosto svega ima tu, ali šta biste vi izdvojili? Pa svakako da je naša intencija da pospješimo ljude koji se žele baviti organskom proizvodnjom. Tu imamo nekakva 3 subjekta koji to sada rade i naravno da pomognemo sve one koji su već poodmakli kad je u pitanju proizvodnja
od šljiva i svih proizvoda od šljiva i standardno u pitanju su proizvođači koji proizvode maline da i njima budemo na usluzi za sve ono što je njima neophodno. Sava Ilić zajedno sa svojom porodicom se bavi gajanjem koza, proizvodnjom kozjeg sira, kačkavalja i kozjeg mleka. U mesnoj zajednici Krajišnici koja pripada gradu Loznici, Sava Ilić je ljubav prema kozarstvu i kozama nasledio od svoje porodice. Savo, mi se nalazimo ovde na vašoj farmi i kao što rekoh, porodica zajedno sa vama bavi se kozarstvom. Da, tako je. Bavimo se kozarstvom već od 2016. godine smo počeli sa time. Ovo su alpina koze. Da, alpske koze. Prepoznatljive su sa crnom linijom po leđima i sa crnom dlakom na nogama. Njihove karakteristike jesu da su zaista otporne na ove i da kažemo nešto surovije uslove života i rada, ali su vrlo zahvalne kada je u pitanju mleko. Da, onako dosta su mlečne koze i otporne su na većinu bolesti na koje one domaće koze nisu, na primjer. Tako. A to znači da na dnevnom nivou daju koliko mleka? Pa do 2,5 litre, to je otprilike po kozi najviše što može. Ovako. Pre nego što su se naše kamere uključile, rekli ste mi da ste muzenje koza naučili od vašeg deke. Pa da, deka je naučio mene i tatu. Tata je nešto znao, ali deda je prvo naučio nas dvojicu i eto tako. I koliko imamo ovde koza na farmi sada? Ovo su ove mlađe koze, ovo video. Pa da, ima je 3-4 malo starije, ali su sve ovde mlade. Muzej se 73 grla, a u drugom objektu imamo oko 20, oko 100 grla imamo ukupno. Dakle, deka je bio zadužen za učenje kada je reč o muženju koza. Da, za ručni deo toga. Je li teško bilo da se to savlada tehnika? Pa, sa vremenom sve bolje i bolje. Iskusno, je li tako, vremenom? Kako ti postižeš i da ideš u školu i da pomažeš roditeljima i porodici ovde na farmi? Nije nešto naporno. Odem u školu ujutru, prva smena i kada dođem iz škole, pa oko 2 sata provedem tu i slobodno. Pravite i kvalitetan sir i kačkavalj od kozjeg mleka? Pa da, i imamo mleko, surutku i sira. To su više vrsta sira. Otkrio si nam, pre nego što su se naše kamere uključile, da imate i sir sa tartufima, što je specijalitet onako. Da, ali trapist. Trapist. Da. Tvoja omiljena koza ili koze su? Da li možeš da izdvojiš? Pa evo, jarčevi. Jarčevi? Da. Savo, jarčevi koji se nalaze na tvojoj farmi su iz inostranstva. Imamo jednog iz Mađarske i jednog iz Francuske. Da. Koji je tvoj omiljeni? Pa ja ovaj iz Mađarske. Iz Mađarske Janoš. Zašto? Pa on je prvi. Njega smo prvo kupili, a iz Francuske je bio drugi prvi. Jel puštate vaše koze da se slobodno kreću? Pa da, kada je lepo vreme, kada trava i zeleniš nije mokar, može da im izazove problema ako je mokar. Poznato je da su koze izuzetno čiste životinje i da biraju i od hrane do mesta gdje će spavati, što vrlo je važno i za proizvodnju mleka. Pa da, evo, možete primijetiti, nema ni jedna koza koja je nešto prljava, blatnjava, nema ni jedna. A i čak kada pasu, onda biraju mesto gdje će da se hrane. Da, ne jedu sve što im odgovara i naravno to utiče i na mlijeko, na gustinu, miris. Na količinu. Može nekaj da više nego običajno da bude mlijeka kad pasu napolju. Sad, pošto si ti ovako neko ko je izuzetno mlad, da li i dalje planiraš zajedno sa svojima da se baviš proizvodnjom kozjeg mleka i sira ili su ti ambicije nešto drugačije? Ja bih ovo nastavio, ne bi ni u kakvom slučaju prekinuo ovu farmu. Savo, šta bi poručio svojim vršnjacima kada je reč o poslovima koje ti obavljaš ovde? Pa,
da roditelji, ako vidite da ne mogu sami baš sve da postignu, nije loše uopšte im pomoći. I ako neko ima ovako životinje, da bi mogao da se posveti njima, treba prvo voleti životinje i posao koji radite. To je bila prava poruka za ovaj deo emisije, a u nastavku čućete savete o stočnom fondu koji se nalazi na teritoriji grada Loznice i okoline. Mirjana, od vašeg sina smo čuli koliko imate koza i kako je to sve počelo, a mleko od njih zapravo završava ovde u vašoj mlekari. Tako je. Koliko imate litara mleka mesečno i šta se radi sa time? Pa evo ovako, znači sedmično bude negde oko 200 litara mleka i to mleko se naravno prerađuje ovde. Tako da, zapravo ne sedmično, nego dnevno. Jako puno mleka daju koze. Jako puno mleka, jeste. I vi pravite kozji tradicionalni sir? Jeste, tako je. Kako izgleda sam proces proizvodnje? Evo ovako, znači, mleko kada se pomuze, prvo ide u ovu mašinu koja se zove laktofriz, tu se čuva do sirenja. Zatim se to mleko izluči ovde, u ovaj duplikator. Greje se do 70 stepeni, 72 otprilike. Zatim se pušta proces hlađenja, spušta se temperatura na 40, tu se dodaje znači kultura, sirilog na 35 kultura i to je to. Znači ostavi se da stoji jedno 45 minuta do sat vremena i onda se sir iseče unutra i sipa se u ovu presu. Tako je. Znači ovo je presa za sir? Jeste. Da bi sir prosto bio isceđen i da bi se surotka izbacila? Jeste. Dobro. A kada dobijemo finalan proizvod? Pa finalni proizvod, recimo, ovo mora da stoji, pa otprilike jedan dan nam stoji tako i onda tek sutradan to sečemo. A šta je najvažnije za pravi domaći kvalitetan kozji sir? Pa... Ljubav? Ja mislim ljubav. Da, radi se sa puno ljubavi, kao prvo, a dosta ima do higijene, do svega. Znači, o svemu mora da se vodi računa prosto. Pored ovog sira pravite i sir sa ukusima? Pravimo, znači pravimo sa tartufima, to je ovo, otprilike, to ovako izgleda. To je trapist, znači imamo ovako, ovaj običan sir, običan trapist, znači bez ičega. Pravo domaće kozje mleko sa farme i surotka. Kažu surotka za imunitet i za zdravlje. Jeste. Surotka je bukvalno za sve, za čišćenje organizma, za imunitet, za sve je dobra. Da li planirate da prosto širite asortiman proizvodnje kada su sirevi u pitanju, možda neki novi ukus sa dodacima? Pa možda. Možda. Nismo još razmišljali o tome. Za sada je to ovako kako jeste. Dakle, domaći kozji sir, surotka i kozje mleko za jak imunitet i zdravlje. Pa kada je reč o stočnom fondu, mogu da kažem da nije se mnogo izmenilo brojno stanje grla, jer prosto proizvođači koji su se bavili na neki ekstenzivniji način poljoprivredom, koji su imali recimo do 5 grla muznih krava, oni su svoje krave prodali gazdinstvima koja se bave intenzivnije i koji su uvećali svoja stada. Tako je slučaj i sa ovčarskom proizvodnjom, pa evo i na kraju krajeva i kozarskom proizvodnjom koja je ovako malo nije toliko intenzivna kao ostale vrste, ali ja mogu da kažem da je ovo jedinstvena farma u našem kraju i da je eto prosto naš ponos naše službe. Ovo je gazdinstvo koje ide u korak sa vremenom, koje je shvatilo da se samo od mleka i mesa kao sirovine ne može rentabilno živeti i oni su znači svoje gazdinstvo preorijentisali na preradu.
proizvode vrlo kvalitetne prerađevine od kozjeg mlijeka sa visokom biološkom vrednošću, vrlo su zdravi i što je najvažnije, ovdje je zastupljena higijena o kojoj smo mi ranijih godina pričali ne samo na ovoj farmi koja se bavi specifično kozarskom proizvodnjom, nego uopšte farmi koje se bave proizvodnjom mlijeka. I dosta smo uložili napora da savladamo i da objasnimo poljoprivrednim proizvođačima koliko je važna higijena mlijeka. A ono što bi istakla kao savjet i preporuku kada je riječ o kozjem mlijeku, pošto je ono specifično, ima specifičan svoj miris i ukus na koji jedan deo stanovništva nije navikao i kome se to ne dopada. Moramo nekoliko kritičnih momenata da zadovoljimo i da obratimo pažnju i onda zaista to mlijeko potpuno gubi taj miris. To je prije svega da im se obezbedi smještaj koji je dovoljan za uslove koje predviđa struka. Znači, broj grla po jedinici površine mora biti zadovoljen. Ne smemo dozvoliti da se u objektu i u stadu dešavaju borbe. Znači, to mora potpuno da se eliminiše, jer to dovodi do pojačanog lučenja hormona i onda takvo mlijeko dobija taj određeni šmek, tako da kažem. Isto tako, važno je, na ovoj farmi se to poštuje, da se najmanje 2 puta godišnje kontrolišu i orezuju papci. To je isto tako veoma bitno za zdravlje i za dobijanje tako kvalitetnog proizvoda kao što je na ovoj farmi. Inače, moram da kažem da je ovo jedinstvena farma u našem kraju i da ima možda blagodet što ima ovakav položaj, da ima i ispašu, a da ima i prostora za objekte gdje su oni smešteni, a isto tako je blizu stanovništvu Loznice. I da su sagradili izuzetno lepu i higijenski veoma opremljenu i dobru po svim standardima preradu mlijeka, tako da proizvode i dugotrajne sireve, ne samo kozje mlijeko i kozju surutku. Vladan Ćosić, direktor Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe Poljosavet Loznica, otkriva nam na koji način se može unaprediti poljoprivredna proizvodnja u savete stručnih lica. Vi već u nizu vaših emisija predstavljate poljoprivredna područja širom Republike Srbije. Na svim tim područjima deluju poljoprivredne stanice, takva je i situacije na našem terenu, a to je područje grada Loznice, opštine Krupe, Malog Zvornika i Ljubovije, gde je naša služba poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Poljosavet, koja ima 20 zaposlenih, 15 poljoprivrednih inženjera i 5 sa srednjom stručnom spremom. Pokrivamo, znači, pored matične službe u Loznici, imamo i svoje poslovne jedinice i u Krupnju i Malom Zvorniku. Pored toga, celokupna poljoprivredna proizvodnja na ovom području se odvija u 116 naseljenih mesta sa oko 20.000 poljoprivrednih proizvođača, od toga je 11.000 registrovanih. Ukupna površina na kojoj se odvija poljoprivredna proizvodnja je 86.000, od toga su njive oko 56.000 hektara, voćnjaci na 9.000 hektara, livade na 4.000 hektara i dominantne proizvodnje što se tiče ratarstva su pšenica, kukuruz i krmno bilje. Mi posljednje godina radimo dosta i na promovisanju soje i to ne samo da se gaji na području grada Loznice, već i u Ljuboviji i Krupnju. Što se tiče stočarstva, tu su uglavnom proizvodnja organizovana na minjim farmama muznih krava do 5 muznih krava. Što se tiče svinjarstva, to su uglavnom vezane za tov svinja. Tu imamo najviše problema vezano za selekcijski sastav, vezano za higijenske uslove i smještene kapacitete, ali u posljednjih godina imamo ekspanziju što se tiče ovčarske i kozarske proizvodnje. Imali ste i priliku u vašoj emisiji i da snimite jedno takvo gazdinstvo gdje imamo i neki vid manje prerade. S druge strane, što se tiče voćarstva,
uglavnom su zastupljene šljiva, malina i kupina, s tim što bi kod maline i kupine istakao da je gotovo celokupna proizvodnja sad u organskoj proizvodnji. Tu je dosta posljednjih godina, zahvaljujući posticajima Vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava, došlo do sertifikovanja velikog broja tih proizvođača organske maline i kupine. Imamo i ekspanziju i što se tiče borovnice, oraha i lešnika. I još bi istakao, zahvaljujući tim posticajima državnih pre svega posticaja, odnosno Ministarstva poljoprivrede, i otvaranje destilerija i proizvodnja voćnih rakija. Znači, zapravo, generalno, sve grane poljoprivredne proizvodnje su manje više pokrivene. Tako je. Sve manje više su grane pokrivene i mi svakako pre svega u saradnji sa lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom iniciramo one projekte koje su bitni za ovo područje. Tu smo postigli značajne uspehe, istakao bih pre svega zahvaljujući toj saradnji ponovo je pokrenuta prognoz-izveštajna služba na području ove 4 lokalne samouprave i tako da i naši poljoprivredni proizvođači sada mogu da pravovremeno dobiju informacije o pojavi biljnih bolesti i štetočina i načinu njihovog suzbijanja. S druge strane, dosta se radi i na projektima koji treba da zaustave devastaciju sela i te migratorne procese, pre svega vezano za najranjivije grupe stanovništva, to su žene i mladi. Tu su veliki podsticaji koji se daju za mlada poljoprivredna gazdinstva i sredstva koje se ulaže u ruralni turizam. Tu je dosta urađeno na području lokalnih samouprava. Dosta se radilo i na projektima vezano za promjenu setvene strukture, pre svega za povećanje površina pod krvnim kulturom i industrijskim biljem koji je osnov za razvoj stočarske proizvodnje. Tu nam je neophodna mera kalcizacije zemljišta, to je nasušna potreba ovoga kraja. Preko 75% zemljišnih površina su zemljišta kisele reakcije. Zemljište je kao neobnovljiv prirodni resurs, jednostavno moramo da ostavimo i sljedećim generacijama i bez toga ne možemo imati rentabilne i stabilne prinose na ovom području. Tu je dosta urađeno posljednje godine, uloženo su sredstva i grad Loznica već 3 godine za redom ulaže značajna sredstva za kalcizaciju. To je prošle godine radila opština Ljubovija. Očekujemo da u narednoj godini i ostale lokalne samouprave se uključe u ovo. To je svakako omogućilo i naš permanentan rad zahvaljujući i sektoru za ruralni razvoj, što smo dobili sredstva za kontrolu plodnosti zemljišta. Ove godine urađeno je 1500 tih agrohemijskih analiza u akreditovanoj našoj laboratoriji. Znači, ove godine smo završili taj proces akreditacije i sada je trenutno podela tih rezultata, analiza i preporuka poljoprivrednim proizvođačima. Vlado, šta je najvažnije za dobre rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji ako znamo da nijedan deo naše zemlje nije identičan i isti? Ta vertikala koja postoji među Ministarstva poljoprivrede i savjetodavnih službi omogućavaju da imamo informisanog i obučenog poljoprivrednog proizvođača. Samim tim, taj poljoprivredni proizvođač, ako je dobro informisan, da je velika uloga ovakvih emisija kao što je vaša, da mogu da dobijaju pravovremene informacije i savjete šta i kako treba da rade, omogućit će da svi ti poljoprivredni proizvođači omoguće da taj selo postane bogatije, da seljak postane bogatije, a to ujedno znači i da država bude samim tim bogatija. LG Apilko, srednje rana sorta. Optimalne gustine setve 400 do 450 klijevih zrna po metru kvadratnom. Visoko prinosna sorta povoljne morfološke građe. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Povoljna dužina vegetacije omogućuje optimalno nalivanje zrna. LG Apilko, Agro Sava.
Alhambra. Pšenica za visoke prinose. Fakultativna sorta. Jedinstvena sorta pšenice na tržištu. Pšenica sa produženim rokom setve do sredine januara. Alhambra ostvaruje dobre prinose u različitim agroekološkim uslovima. Pogodna je za sve regione gajenja. Alhambra, Agro Sava. LG Apilko, srednje rana sorta. Optimalne gustine setve 400 do 450 klijevih zrna po metru kvadratnom. Visoko prinosna sorta povoljne morfološke građe. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Povoljna dužina vegetacije omogućuje optimalno nalivanje zrna. LG Apilko, Agro Sava. U zasadima jabuka berba je već gotova ili je pri kraju. Tokom dugog vegetacionog perioda došlo je do velike potrošnje hranljivih elemenata. Također, nepovoljni klimatski uslovi, kakvi su ove godine bili često u našim područjima, u smislu dugotrajne suše, hladnoće, perioda sa izraženim padavinama, koji su remetili normalne fiziološke procese u biljkama, također su negativno uticali na njihov status. Zato je ovo period kada treba da počnemo da razmišljamo o narednoj sezoni. U tom smislu neophodno je da uradimo jedno folijarno tretiranje mikroelementima. U čemu se ovdje radi? Radi se o tome da biljke do početka cvetanja uglavnom koriste hranljive elemente koje su skladištile tokom jeseni. Pod uticajem niskih temperatura, ali i promenjenog fotoperiodizma, biljke znaju da je praktično jedna vegetacija pri kraju i tada počinju sa povlačenjem hranljivih elemenata iz lista. To se poznaje po tome što list počinje da žuti i na kraju opada. To znači da se u normalnim situacijama da je došlo do povlačenja svih hranljivih elemenata, znači iz lista, i da je nakon toga došlo do njegovog opadanja. Povučene hranljive materije se skladište, znači kako u pupoljcima, tako u deblu, korenu i na svim mestima gde biljka može da ih deponuje. To je praktično ona inicijalna hrana koja će biljci tokom prolećnog perioda dati snagu da izdrži praktično, da odvije sve fiziološke procese koji sleduju, a da se tek sa početkom cvetanja, znači, poveže sa iskrenom iz korena. Zbog toga preporučujemo da se u ovim sada fazama, znači, dodaju mikroelementi koji imaju odlučujuću fazu tokom prolećnog dela vegetacije. To se u prvom redu odnosi na cink, bor i magnezijum. Koje su praktične uloge ovih mikroelemenata? Što se tiče cinka, to je nezamenljiv mikroelement koji služi biljci u mnogim fiziološkim procesima, najpre u enzimatskim procesima, ali je njegova najvažnija uloga tokom prolećnog dela vegetacije u formiranju auksina. Auksin je hormon rasta i on praktično pokreće biljku tokom prolećnih fenofaza razvoja. Optimalna ishranjenost biljaka cinkom je u mnogome i poželjna, jer veoma dobro utiče na povećanu otpornost biljaka na niske zimske temperature. Što se tiče bora, svi znamo da osim uticaja na formiranje, odnosno na sintezu ugljenih hidrata, veoma veliku koncentraciju ima u elementima cveta, prašnicima i tučku, i na taj način veoma povoljno utiče tokom cvetanja, odnosno tokom formiranja cvetnih elemenata, a i tokom cvetanja na brzo, ujednačeno cvetanje i dobru oplodnju, odnosno formiranje plodova. Što se tiče magnezijuma, znamo da je on nezamenljiv element kada se tiče formiranja hlorofila i veoma je važno, obzirom da su u proleće i hladniji uslovi koji ne dozvoljavaju veliko usvajanje magnezijuma iz zemljišta, da se praktično biljka ozeleni, da formira hlorofil koji će u daljim fazama razvoja pomoći da se biljka pravilno i veoma dobro razvija. Prema tome, preporuka stručnog tima Agro Save za naredni period praktično
do početka žućenja i opadanja lišća u zasadima jabuke je folijarni tretman vuksalom cink u količini od 1 litra po hektaru, vuksalom boron plus u količini od 1 litra po hektaru i vuksalom magnezijum u količini od 2 litra po hektaru. Folijarna primjena mikroelemenata ima veliku funkciju, odnosno veoma je korisna stvar i za biljke i za naše proizvođače. Naime, ovim tretmanom se omogućava da korišćenjem jako malih količina, kao što ste već čuli, radi se o litru ili 2, dobijemo apsolutno dovoljne količine mikroelemenata u biljnom tkivu. Ukoliko bi primjenjivali mikroelemente na druge načine, znači da li fertigacijom, da li đubrenjem, na ovaj način bi morali da utrošimo mnogo veće količine đubriva, jer je sama apsorpcija i količina i način usvajanja iz zemljišta drugačiji u odnosu na folijarnu ishranu i samim tim koeficijent usvajanja je znatno manji. Na ovaj način također i ciljano dodajemo mikroelemente koji su trenutno neophodni biljci i u količini koja je njima neophodna u ovom elementu. Znači da zaključimo, u ovom periodu neophodno je koristiti folijarne tretmane u koje ćemo uvrstiti vuksal cink u količini od 1 litra po hektaru, vuksal boron plus 1 litra po hektaru i vuksal magnezijum 2 litre po hektaru. LG Armstrong, srednje rana sorta sa osjem. Jedinstveni spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna. LG Armstrong, distributer Galenika Fitofarmacija. LG Apilko, srednje rana sorta. Optimalne gustine setve 400 do 450 klijevih zrna po metru kvadratnom. Visoko prinosna sorta povoljne morfološke građe. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Povoljna dužina vegetacije omogućuje optimalno nalivanje zrna. LG Apilko, Agro Sava. Već nekoliko godina na našem tržištu nalazi se našim proizvođačima dobro poznata sorta LG Apilko, čiji je generalni distributer za našu zemlju kompanija Agro Sava. Ova srednje rana, visoko prinosna sorta veoma se brzo širi i osvaja naša polja pre svega svojim odličnim potencijalom za rodnost, koji se naravno u prethodnih nekoliko godina i realizao na nivou od preko 10 tona. Taj prinos ostvaruje se pre svega odličnom kombinacijom morfološke građe, odnosno samog izgleda biljke, veličine listne površine, intenzivne fotosinteze, a samim tim i velikom produkcijom organske materije. Ono što je karakteristično za ovu sortu, da je tolerantna na poleganje, tolerantna je na većinu bolesti, tolerantna je na niske temperature tokom zime, naravno ima izuzetno visok potencijal za bokorenje i na taj način ostvaruje se odličan potencijal za rodnost, odnosno dobar sklop, samim tim veliki broj klasova koji najčešće budu dobro ozrnjeni sa krupnim zrnima, što naravno sve direktno utiče i na visok potencijal za prinos. Ova sorta tolerantna je na prevalentne bolesti koje se javljaju u našim uslovima, posebno se ističe otpornost na žutu rđu i nešto što treba spomenuti, da se javljaju fiziološke pege na listovima koje nisu posljedica bolesti, već reakcija na uslove koji se dešavaju tokom proleća, a to su nagle promjene temperature tokom dana i tokom noći. Tako da ta činjenica, odnosno sortna karakteristika, ne treba da brine naše proizvođače, jer to na kraju sve bude nivelisano na izuzetno visokom i kvalitetnom prinosu. Ono što je također karakteristično za ovu sortu, a to je, kao što sam spomenuo, visok potencijal za bokorenje, što je naravno uslovljeno i manjom setvenom normom. Preporučuje se setva od 400 do 450 zrna po kvadratnom metru, što negdje iznosi oko 200 kg po hektaru. Treba napomenuti, što se tiče parametara kvaliteta, da je ovo vrlo zahvalna sorta,
Ona se nalazi u kategoriji hlebnih sorti, ali se sadržaj proteina kreće od 11 do 13%, hektolitar je između 78 i 80 kg, tako da poljoprivredni proizvođači i što se tiče tih parametara bit će sigurno veoma zadovoljni i ostvarit će dobre rezultate. LG Apilko, srednje rana sorta. Optimalne gustine setve 400 do 450 klijevih zrna po metru kvadratnom. Visoko prinosna sorta povoljne morfološke građe. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Povoljna dužina vegetacije omogućuje optimalno nalivanje zrna. LG Apilko, Agro Sava. Alhambra. Pšenica za visoke prinose. Fakultativna sorta. Jedinstvena sorta pšenice na tržištu. Pšenica sa produženim rokom setve do sredine januara. Alhambra ostvaruje dobre prinose u različitim agroekološkim uslovima. Pogodna je za sve regione gajenja. Alhambra, Agro Sava. LG Apilko, srednje rana sorta. Optimalne gustine setve 400 do 450 klijevih zrna po metru kvadratnom. Visoko prinosna sorta povoljne morfološke građe. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Povoljna dužina vegetacije omogućuje optimalno nalivanje zrna. LG Apilko, Agro Sava. Sunce sija, deca se igraju, a mi se nalazimo u Tršiću u blizini grada Loznice i naša sagovornica gospođa Milojka Lalović ispred udruženja Mina Karadžić nam pokazuje kako se pustuje vuna na tradicionalan način. Kako ide pustovanje? Kad nešto voliš, onda ide savršeno. A ja volim, radim već 9 godina, ovo je jedna tehnika koja se zove suvo pustovanje. To je sa jednom posebnom iglicom, a inače patofne i odevni predmeti, torbe, šeširi se rade. Igračke? Igračke, naravno, nezaobilazno. Sve može od vune da se napravi i ja bukvalno ne bi spavala, samo bi to radila koliko je to lepo. Samo sa tom iglicom, pokažite molim vas našim gledalcima, dakle sa tom iglicom stvarate sve ovo. Da, evo ovako da se vidi kontrast, velika iglica. Sa iglicom radim nakit, igračke, ovako neke sitnije stvari, a ovo radim sapunica, vrela voda i ljubav i snaga. A vunu nabavljate od koga? Imam svoje ovce, tako da ceo proces proizvodnje je zaokružen. Od početka do kraja.
šišamo ovce, mužija, onda sortiramo vunu, ono što nije dobro odbacimo, ostalo pranje, sušenje, sve mora kroz ruke ovako da se pročupka, da bi i onda kod vunovlačara da bi dobili ovako finu jednu sirovu materijal koji posle pretvaramo u čarovlije. U predmete razne, odevne, nakit, kao što rekao ste i tako dalje. A vidimo ovde i ofarbanu vunu ili vunu u boji. Kako se to rešava? Pa da bi dobila malo šareniša i efekta, ja bojim najviše u prirodnim bojama. Bojim dosta u orahovini, u koprivi, u kurkumi, da. Sad, ako mi nekad nedostaje, onda koristim boju za kolače. Eto. Tako da je sve prirodno, sve je, da ne kažemo jestivo, ali ne može vuna baš da se jede. Da. I koliko vremena vama treba da bi se napravili jedan takav predmet? Pa sve zavisi. Za neke predmete malo više vremena, za neke manje. Patofne konkretno mogu da odradim za dan, jer ja ne umem da stanem. Kad krenem, to znači nema odmora i može da se napravi uz baš veliki trud, ali može da se uradi za dan. Ovde imate i potpuno prirodni ambijent, Tršić. Najlepši na svetu naš Tršić. Presnica, azbuke i pisma. Da, i nominovani smo za najlepše selo u svetu. I vidimo da se o tome pričate sa ponosom. Naravno, ja sam rođena u Tršiću kao Vuk. Ja sam se u Srbiji rodio i uzrastao i zato mi se čini da na svijetu nema ljepše zemlje od Srbije i lepšega mesta od Tršića. A i udruženje žena koje predstavljate nosi apsolutno jedan autentičan i simboličan naziv, odnosno ime Mine Karadžić, ćerke Vuka Stefanovića Karadžića. Pa logičan sled događaja je bio da osnujemo udruženje i naravno ime se samo nametnulo, tu smo u Tršiću, volim Tršić i negujemo tradiciju, poštujemo veliki poštovaoci Vukovog dela i naravno, pošto je žensko udruženje, a i Mina je i slikarka i svestrana osoba bila i fino nas je predstavila. Još moram da dodam da bi voljela da podmladimo udruženje i da ostvarimo saradnju. U Beču postoji društvo zajedničko, austrijsko-srpsko, isto nosi naziv Mina Karadžić, a osnivač je naša jedna Svetlana Matić. Ona je književnica i profesor srpskog jezika u Beču, da. Izuzetna dama koja poštuje srpsku tradiciju, a pogotovo dela Mine Karadžić. Čak je i napisala knjigu o njoj. Da, postoji i knjiga. Tako je. Kada kažete da biste voljeli da podmladite vaše udruženje, šta to znači? Koliko žena broji trenutno? Mi trenutno imamo nas 5 koje smo aktivne, ali smo sve već bake, tako da bi bilo lepo da prenesemo više zbog imena Mine Karadžić, nego zbog, mislim, mada i zbog tradicije, i zbog ovih starih zanata, jer od nas 5 sve smo se specijalizovali za nešto različito. Ja recimo najviše radim vunu, koleginica jedna radi vez i to fantastično, znači kao iz fabrike, kao mašinski da je odrađeno, znači fenomenalno se usavršila. Treća članica radi narodne nošnje, isto jako lepo i za decu. Tako da ima za svačiji ukus ponešto. Četvrta radi tkanje, imamo suvenire od tkanja, torbice, priveske. Tako da imamo, bukvalno pokriveni su svi zanati i pletenje usput, znači ponekad odradi i čarape pletene i vez. Radili smo za naše kulturno-umetničko društvo Karadžić kompletnu nošnju sa košuljicama, boščama, vezenim čarapama i pletenim. To je sve naše udruženje odradilo. Mislim, stvarno ima, i što je najbitnije u svemu tome, sve te kolonije, sva ta druženja i moja vuna donela mi je jako puno poznanstva. Tako da ima ljudi iz cijele Srbije s kojima sam prijatelj na Facebooku i koji kad se sretnemo prepoznajemo se. Razmenjujete iskustva, ideje. I razmenjujemo i ovdje i po kolonijama. Tako da je to nešto najlepše. Mislim, mogu da kažem da sam srećna. A kada bi vam možda neko ponudio da pređete i da živite u gradsku sredinu odavde iz ovog lepog... Ne, bila sam u Novom Sadu kod dece. Novi Sad volim i prelep je grad i dosta kulturnih sadržaja, ali Tršić je Tršić, šta da vam kažem. Ovo zelenilo i ovaj mir, to ne može da se zameni ničim. Neka tako i ostane. Vuna je
zapravo naše blago kada je reč i o ovčarstvu, ali i o pustovanju vune i o ovim predmetima. I zaista, ako želimo da naučimo, imamo i od koga, a imamo i da vidimo svašta nešto ovde kada dođemo u Tršić. Da, naravno, ja sam uvek raspoložena i za obuke koje je zainteresovan slobodno. Lako me naći, već me ljudi prepoznaju jer ja sam 9 godina u ovome. Neka tako i ostane. Ja ću zadržati ovu bubamaru. Rekli ste mi da je ona za stres i protiv stresa, a mi novinari uvek imamo neku stresnu situaciju, pa valja imati bar komad vune u sebe. I rad sa vunom i korišćenje vune donosi nevjerovatne koristi za ljudski organizam. Znači, izolator od magnetnih talasa, termoregulator, koji ima odumiranje nerava, znači ovo mu je spas protiv bolova. I ja jednu bubamaru od vune čuvam za sebe, protiv stresa. Tako je. Protiv stresa. Tako je, i jednu krišku lubenicu. To je za poziv da naši gledalci dođu i obiđu Tršić ponovo. Tako je. Milenko Đurić govori o savjetodavnim aktivnostima u Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet. Milenko, kažu da dobar poljoprivredni savjet je zlata vredan, a kada govorimo o savjetodavnim aktivnostima u Poljosavetu Loznica, o čemu se sve zapravo radi? Pa kada pogledamo naše savjetodavne aktivnosti, to bi bio jedan ćup zlata, ako bi svaki savjet bio za dukat. Po našim planovima i ono što uradimo, to je negde oko 1400 posjeta gazdinstvima u toku godine, negde oko 2000 savjeta koji se daju u službi telefonom ili mailom. Znači, jako puno kontakata imamo sa poljoprivrednim proizvođačima. Dalje, ono što može biti interesantno i za ostale, to su znači sve savjeti koji su vezani za aktuelnu problematiku, za agrotehniku, zatim savjeti koji su vezani za mere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, vezani za razne projekte jedinica lokalnih samouprava, zatim vezani za IPARD programe, za SKAP koji je sad trenutno aktuelan. Tako da su savjeti iz svih oblasti. Znači, to je negdje još oko 1000 savjeta koji su vezani za mere agrarne politike od toga. Drugo što radimo pored tih individualnih savjeta, to su i grupni savjeti, znači vezani su za predavanja, za tribine, za radionice, kojih održimo negde oko 70 do 80, negde predavanja i tribina, negde oko 40 radionica. Ali već kad sam pomenuo ovaj ćup zlata, to koliko vredimo se pokazuje na našim danima polja koje mi organizujemo. Znači dane polja strnih žita, soje i kukuruza, gde je jako veliki odziv poljoprivrednih proizvođača. Znači to je nekoliko desetina poljoprivrednika koji dolaze tu da se upoznaju sa novim sortama, hibridima, da vide kako se primenjuje pravilno agrotehnika. Zatim zimska škola koja je uvijek jako posjećena i to nam, kad pregledamo sve te neke cifre koje su ovako kvantitativno velike, ali znači i kvalitet stoji iza svega toga. Priprema zemlje za jesenju setvu je u toku, kod nekih se i seje, da čujemo adekvatan savjet na tu temu. Što se tiče same jesenje setve, o poljoprivrednicima pre svega preporučujemo da odrade pravilnu primjenu, znači počevši od same pripreme zemljišta za setvu, također na površinama gdje je bila soja, zatim na suncokretu mogu slobodno da odrade redukovanu obradu, da koriste samo tanjirače, jer na taj način će da uštede i gorivo, a uštedeće i vreme koje im je potrebno, a znamo da moraju da ekonomišu sa setvom s obzirom na porast cena đubriva i semenskog materijala. Kada pogledamo semenski materijal, on je poskupeo u odnosu prošlu godinu, znači to je negde skoro povećanje cena oko 70 do 80%, bez obzira da li će koristiti sorte koje se seju sa 200 kg po hektaru ili 280 kg po hektaru. A znači ovo što smo rekli, pre svega pravilna priprema zemljišta,
Ukoliko idu na standardnu obradu, znači tu je oranje, eventualno teniranje ili setvo spremači ili freza, znači da malo da naprave neku kombinaciju same pripreme. Dobro pripremljene sejalice su vrlo bitne, znači da se one već sada, ako već nisu započeli sa setvom, da se pregledaju svi jako bitni uređaji na njima, tako da mogu da krenu u setvu bez većih problema. Zoran Gordanić iz Novog Sela proizvodi kukuruz, soju, pšenicu, lucerku i suncokret. Zorane, evo vi ovde u Novom Selu zajedno sa vašom porodicom uspešno se bavite poljoprivrednom proizvodnjom. Tako je. Obrađujemo, radimo ja, tata i mlađi burazer. Obrađujemo oko 30 hektara zemlje, 20 hektara naše i 10 hektara radimo pod zakup. Najviše radimo usluge. Uslužno radimo oko 100 hektara zemlje. Ove godine sijali smo kukuruza, soje, pšenice i suncokreta. Također sijemo i detaljno lucerku. To je to. Kakva je bila ova godina kada je reč o kukuruzu, suncokretu, soji? Jeste zadovoljni lucerkom? Prošla godina je bila dosta bolja u odnosu na ovu. Prinosi su duplo lošiji u odnosu na prethodnu godinu. Zbog suše koja je zadesila sve, da. Nismo dobili kiše kad je trebalo. Posle se kasnije tek okišalo i prinosi su duplo lošiji bili u odnosu na prethodnu godinu. Ako je prošle godine po hektaru bilo 4 do 5 tona, ove godine je bilo super ako ste imali 2 tone. Da. Vi ste zapravo primjer mladog čoveka koji nije otišao da živi u grad Loznicu koja vam je ovdje blizu, već ste ostali ovdje da živite na vašem porodičnom imanju. I imate mehanizaciju koju naši gledalci mogu primetiti. Tako je, odlučio sam se da ostanem na selu i da pomognem mojima. Jer dugo godina se bavimo poljoprivredom i odlučio sam da ostanem. I kako izgleda jedan vaš radni dan ovde? Kad počinje, kad se završava? Pa od jutra do mraka. Podeljeni smo, tata, ja, burazer. Svako ima svoj posao i raspodijelimo se u toku jednog dana. Šta se imate ovde od mehanizacije prisutno? Imamo kombajn, imamo 4 traktora. Imamo sve potrebne priključke koji su nam potrebni od setve do žetve i bukvalno sve. Kažu ovde meštani da čak se bavite i uslužnom mehanizacijom, zapravo pomažete i ljudima prilikom setve, žetve i radovima na polju. Tako je, od setve do žetve sve, baš. Što se tiče sijanja, prskanja, špartanja, pa sve do vršaja. I koja mašina je najzahtevnija za korišćenje od svih ovde prisutnih koje vidimo? Koja je najkomplikovanija za korišćenje? Pa dobro, možda Masej, ne znam. To je ovo, jel? Da. Ali on završava najviše posla. A vi ste zapravo učili da upravljate traktorom i ovim mašinama od koga? Od oca? Od oca najviše, da. Deda se bavio isto ovim poslom. Tako. Ali gajite i šljivu, da ne zaboravimo da kažemo našim gledalcima. Također imamo i šljive. Da? Šljive isto imamo. Kako su rodile šljive? Da se pravi domaća rakija? Tako je, da. Pečemo rakiju. Ove godine je bilo, baš je dobro rodilo. U odnosu na prethodne godine i bilo je. Dobro, u nekim krajima naše zemlje vrši se priprema za jesenju setvu, ali vi ste mi naglasili pre nego što su se naše kamere uključile da je kod vas to počelo. Tako je, počeli smo, da. I od jutro smo isto već radili. Pripremamo se, sijemo pšenicu, da. Ove godine ćemo sijati možda oko 10 hektara pšenice. Da se ima? Tako je. Da se naprave i rezerve. Kakve su vam ambicije za dalje? Hoćete širiti poljoprivrednu proizvodnju, još nešto? Hoćemo, naravno, da. Planiramo još zemlje da radimo i da... Sada, kada vaši vršnjaci čuju kako vi pričate sa ljubavlju o poljoprivredi, da li vas prosto pitaju za savjet ili vam kažu ma šta se sad baviš time, to je teško, naporno, mora da se ustaje rano, mora po cijeli dan da se bude ovdje? Pa jeste, da, ima i toga. A šta im vi odgovorite na to? Pa meni nije teško, ja sam mlad. I ja i brat i nama teško nije. Zadovoljni smo na sve i... Niste uopšte pomišljali da odete da se preselite u grad? Ne, nisam planirao i planiram da ostanem ovdje. I da nastavim da se bavim ovim što se bavim.
A šta je za vas generalno poljoprivreda i bavljenje poljoprivredom? Pa, poljoprivreda... Sve više mladih ljudi koji se vraćaju na Tako je, da je teško, teško je, ali kažem za nas mladi nije teško. U ovom postoji najbitnija volja i želja. I nekako ste svoji. Tako je. Svoji ste gazda. Tako je, sami. Željko Filipović iz sela Lešnica donedavno se bavio stočarstvom. Od 2017. godine intenzivno se bavi voćarstvom. Gospodine Željko, evo nalazimo se ovde na vašem imanju gdje se pretežno bavite voćarstvom i proizvodnjom malina. Tako je. I nalazimo se ovdje u Malinjaku gdje je berba odavno završena. Tako je, sorta Vilamet. I kakav je bio prinos? Pa prinos je bio fantastičan. Od 6 pa čak i do 7 kg po dužnom metru. Ovdje se nalazi 5 redova po 160 metara dužni i kad se to sabere izlazi nam negdje do 7 kg po dužnom metru. Što je zadovoljavajuće. I suviše. Da, vidimo ovdje da su bili neki radovi u toku, sad je jesen, trava raste, mora da se održava malinjak. Tako je, malinjak se održava do prvih ozbiljnih mrazeva. Imamo još zaštite, tretiranja, ulazak u zimu. Zatim povezali smo, izbacili smo stare lastare, istarupirali, povezali smo nove. Kasnije to dolazi, pratimo struku, dolazimo do daljih radova, raspuštanja ovih lastara. Do proleća, posle nemamo ništa, na proleće opet ponovo to povezivanje, orezivanje. I sve iz početka. Jeste, agrotehničke mere i tako. Prisutna je i protivgradna zaštita, mreža. Pa to nam je spas, protivgradna, a i malo nam zasenči. A mnogo znači i za radnu snagu kada beremo tu malinu. Pogotovo kad smo u ovom delu Srbije. Tako je, zapadna Srbija. Da, vi imate još jednu, da kažemo, sortu maline. Još dve sorte maline. U pitanju je jesenja. Proizvodnja. Takozvana Heritage i Polka. One nam stižu kasnije, u stvari kad se završava Vilamet već stiže Polka, pa zatim stiže Heritage i to i danas danji se bere, evo danas koji je oktobar 20. I ima plodova. I ima plodova, kao što možete da se uverite. Gdje završava vaša malina ova jesenja? Sve završava u hladnjači u našom lokalnoj opštini. Ovdje na imanju vidimo da se bavite i ratarstvom i povrtarstvom, ali i da ste donedavno imali i krave. Farmu krava smo imali nekih 25 godina da smo se aktivno bavili proizvodnjom mleka. U pitanju je bio Simmental. Međutim, loša otkupna cena, loši pariteti, mi nismo to mogli da izdržimo. Vidjeli smo ka čemu to vodi. Međutim, odmah smo se prebacili na to voćarstvo, ali dalje bi se vratio opet našim kravama, ali vidjet ćemo. Vreme će pokazati. Pa vreme će pokazati. Da, obično zaista i država i resorna ministarstva se trude da afirmišu i da motivišu poljoprivrednike u vidu subvencije i mera kako bi se bavili poljoprivredom. Da li ste vi nešto koristili možda od toga? Pa sve, da. Naprimjer, prvo protivgradnu mrežu, zatim te stubove i sva prateća oprema. Ja sam to sve iskoristio. Što se tiče pre subvencija za krave, za mleko, sve je išlo redovno. Nismo imali nikakvih problema. Nikakvih problema, nešto predajemo ako su manji iznosi na lokalnu samoupravu, tako je, gde i tu nemamo nikakvih problema, sve je okej. Dakle, zapravo vaši malinjaci su primjer znanja, rada i struke. I ulaganja, maksimalnog ulaganja, maksimalni ubir. To je kao i u ratarstvu i svemu. To je sad priča, ali to je to. To je glavni recept za dobru poljoprivredu? Glavni recept. Ako ćemo mi samo onako, pa ajde šta bude, ne može. Neka tako i ostane, a vi ste za našu ekipu pripremili i gulaš, onako domaćinski. Tako je, pravi domaćinski gulaš. Ovako iz lozničkog kraja da probamo specijalitete. Naše kraja, specijaliteti naše kraja. Hoćete da otkrijete našim gledalcima šta sve čini taj gulaš, koji su glavni sastojci?
Meso, povrće? Imate meso, imate povrće, imate nekih dodataka što ne bih baš sad da otkrijem, ali ćete se uveriti po ukusu. Otkrićemo sad. A za jesenju malinu možemo rešenje naći i potražiti savete adekvatne od gospodina Željka i njegove porodice, jer plodovi se i dalje ubiraju. Ovim prilogom završavamo naše druženje u ovom izdanju emisije Bolja zemlja. Sledeće nedelje vodimo vas do Bačke Topole.